Sir, naimbag nga aldaw tayo amin na po nang nangruna ti nagdingdingit dati nga programa bag nga aldaw tayo. Sir, dati napasama di rabi nga vehicular traffic accident nga involved iti patrol car iti PNP Lawag. Napasama kiti 2:11 AM ti Parbangon. Tata, based investigation ni dati nakalubon ti Mio nga duwa ket LGBT nga taga barangay 7A. Iti status na po nagiti duwa naitaray mo naitsigida mo tapong naitaray dito yung Governor Ablan Hospital. Tanay tawag mga sigida iti DPS. Panarrival po ti DPS si Jai. According dati nurse first responder nagito'y duwa ket maangot na nga agat arak na may influence at bigo. Ay tatapo, nagito'y mo pulis tayo, nagkapulat ti police station that time going to Gilbert Bridge. Tadangar ti tao ko kanya dati ma-respondan dyan nga BTI. That time sir kalpas ti checkpoint ni dito Gilbert Bridge from 12 to 2. Katapo, dati kami ti barangay Rizal Street, dito corner Balintawak Street. Nagyamo tayo matapo dito corner Balintawak Street ket one way di ay. According de nagdama kami dito ti Baker's PH. Nakapansin di aksidente. Nagiinom na dito ikaw dati duwa nga nakalugan ti Mio. Nagiinom na dito Select Baker's PH tapos yung muna dati corner Balintawak Street to one way di ay going to north. So kapula di north kinounter flow da di one way. So hindi nagre-rin na dapo diti cruising naala dito side ti patrol tayo na nabigla di kiti kapolisan tayo apay ta bigla nga dati remort dito one way. Tatapo based investigation make di kiti nakalugan ti Mio but under influence of liquor awan ti may pakita da nga lisensyada and then the same time that awan ti helmet na di may isang kadwada. Yung according dati nakakita po, nakakita kami. Ada helmet nga, igam da helmet nga nakita dito yan ti mismo nga place of incident. Yung may isa. Tapos po kada ko na disregarding ti traffic sign ta imunod da dito yan ti one way. Yes, sir. Okay. So kaya nasa pabagatan, DJ naka motorsiklo digiti duang LGBTQ, ken agpadaya ma iti Rizal Street dito police patrol car tayo sir. Yes sir. Digiti driver na dati patrol tayo sir at pa Gilbert Bridge ka so dahil pa agpadaya. So di kami naka line of duty man diay. In line of duty naka dating road in relation to 5 minutes response. Dito pinag-respond dito BTI dito Gilbert Bridge. Okay. So kumusta digiti tuang LGBTQ kasi pimusay da sir? Diti may isa ka digiti ko nakalugan sir? Yes sir, tatay bigat sir. Mga around 8 transfer dati Batak Hospital. Kada sir kat naitawag naman dito yung police station na pimusay tayo driver. Natay jay panarrival jay Batak. Mataw-taw na gito yun sir? Di may isa sir, titawan na 31 years old dati nakabakride. Yung di may isa sir, legal age malang siya na sir. So kadigito sir, so anat disposition tayo kaditi police patrol car tayo sir, especially ti driver ti patrol car tayo sir? Driver ti patrol tayo sir, jengar kung tayo nga fair tayo. Tanong makita tayo mo nung nakainom miso na wala saan pinamedical may dirabi after the incident. Tatapo kat dadatoy darata digay pulis po da manarimaan iti investigation ni kinana. Investigation report. So adat inisal mo din sir nga panagkisaritan iti pamilya
iti As of now, sir, gold ang time disgrasya, at the initial na nagsarita, sir. Yung mo rin ako sir, kaya follow up media traffic investigation ito. Tanong coordinate di pamilya dati nataya. So, kas protocol, sir, makadisgrasya, may custodiar or may restricted ti police station driver. Yes, sir. May restricted di police tayo o rin nung baso naman or saan. Ma-restricted lahat di police tayo. Okay. Yung di nga police tayo, kaya kung group ko na kanyayo, in line of duty, in performance of duty na niya. Kumusta or ba't, sir? Dito ni back ride or in lubod? Dito nakamotorsiklo, sir? As of now, sir, ang payment info, magapo dito status nga batuda kanyamit Batak General Hospital, no, na status na, sir. Okay. So, grabe mo, sir, sugad na. Di pa may kinita, sir, dyan, hospital grabe, sir. Yung ulo natin ay Padpada nga ulo, sir. Padpada nga ulo, sir. Helmet na. Ada helmet na, hindi damad na suot. So, yung ulo nga talaga natamaan, sir, kanya na.